sikhumbula kwilavuti phaye sohlala sikhumbula kwithubela wembixanabo salangoxolo wenzazawo salangoxolo sohlala sikhumbula emandubini sohlala sikhumbula ebathenjini wembixanabo salangoxolo wenzazawo salangoxolo sohlala sikhumbula emabondweni sohlala sikhumbula emaxhoseni wembixanabo salangoxolo wenzazawo salangoxolo sohlala sikhumbula kwaZulu Natal sohlala sikhumbula eBasutini wembixanabo salangoxolo Sefika lifika ngadgalekile kujabule njalo madoda nje mabayitholela umthwakazi uqende kumthemba ubhara siphongolo ungabo ucela into yokuthi uthini uthini izophakamisa lapho umntwakuthi ndazibamba intambo madoda ndiqhamuka nasezantsi i-Eastern Cape madoda ukutshoyena njalo madoda imali lephenduka umthini ubhaka umdumana undizo langa ngoba simthana simanyile madoda umzukulu walo korhadebe umthimkhulu mafuza friends wethu ezinto abangicela unakuthi ndiqothele ndimbula mgodola pheli kwena baseqonce madoda ye madoda tata umbixana ucelele ngoxolo tata imisebenzi yakho shibonakala madoda uthini kudla kwathakaze nithatha madoda uhlala apha madoda ingoma ezimnandi uthini uzokuthamthe madoda thithile sathi acaba sihamba sedo kanti khona Mr. Mavayo ehlelehlele eceleni kwethu madoda athini madoda mawale kamamthawu uthini sifungufungu madoda uthonado ngapha kucendane madoda ngithile madoda nathi ngumxhosa oxhosa isixhosa amaxhosa singaxhosa ngibona oqhamazela ndihamba nayo umthembu madoda mthatha esantsi encwasi madoda kucendane uthini mthembu uthini umakhalisa esingqise ngoma ndisithatha kuye kumfoka sigqiza into usacima indaba mntu nabafazi baxabanisa imizi ngenxa yethani indaba uhamba naye kanye nabafuzile jalapha madoda iproducer zakhe ezikulezo ezimphethe madoda lapha emthatha madoda uyibambe njalo engomeni nami ndibambile ngabo wesh sohlala sikhumbula kwilavuti boy sohlala sikhumbula kwithubela wembixanabo Sasa singene. Kulu ukuthi. Kuyawusona manje awusho le yanto yakho uthi obani abathi. Hawu abala abathi olwesibili bayafana. Injani njani? Ngoba olwesibili abafana. Abafana sisobe. Baze bafana. Yebo kunjalo sabezwele nje nabantu labo ukuthi hayi singena ngezivuthe. Singena ngezivuthe. Sishitshile nonyawo. Sishitshile nonyawo. Kukhulunywa indaba enkulu yabona uma kusebenze kahle phakathi komphakathi. Yebo. Ukukhumbula usho ngasekho umphakathi. Yebo kunjalo. Angithi uyabona ukuthi akusizi ingoma eziqoshela ukuthi abadlale lesi. Le ngoma ade beyicula nje ngosabambixana akuseyo ukuthi benze into usabazidlale. Cha esikhombisa uthando. Ukuthi besimthanda lokwangempela. Wethu indaba. Kunjalo nje. Ziyakhuleka inkomo.
zike zagidla kade safa isiphongwana zaphiqa zaphela umfazi onto dadadaza wemdadazi uyanibingelela ufuzo umncwathi uhlola umntu azilangilaya ngokubuka amathanga ntombi bambezela kayipholisa Maseko kushe yakhe imambezela ngangipholisanga Maseko uma wengane yakho ngambalekela mina engilandela cala kade ushumle intombi nemfalahla nekhawuntana ngaphezulu utshitshela iphethe abangazi bathi ngiyitshithe njalo inqoma namhlanje nakusasa bese beyasha abangazi ukuthi inqoma nje kube kuphela kodwa ke angilali Ilapho indaba. uyanibingelela yebo insizwa siyabingelela kakhulu siyajabula ukuba nani ngicela nibingelela ababukeli bene emakhaya nizichaza ukuthi ningobani bakwabani niqhamuka kuphi nendaba basajayile wema sibulele kwesisi mina ngibulelani efane ngontoni umtheli ubhanqa umdumalo ndizula ngobobese umthala semanyelela umzukulwane kohati bomthimkhulu ndiphuma kwelase Eastern Cape ke mina ke suka sibuya kwigroup ekuthiwa ibuyelembo traditional group ezinze East London ke mina ke ndi-founder ne-organizer wayo ke mina ke yes Buyelembo kulapho khona kukhona namantombazana khona then nomfana lo wesiginci pha kuyigroup leyo yes apho niphuma khona mina ke lali zami zise King Williamstown eqonce kulale kuthiwa kuseBreyburg nothe emakhaladini ke abantu base-Eastern Cape bazayazi iBreyburg njengeyamakhaladi hayi andokhaladi Xhosa isixhosa amaxhosa ezingaxhosa labo bantu oxhabazelayo yavala imthimbo apho mfowethu hawu mna ndingu-Aviwe kwamaqubongwane fane ndingumthembu mna umqadi uqengeba umphangomo ujola ubaba ulahle siphuma pha phansi kwesigodi sikatata ubuyile ekhaya but ke nangona uba ndipha ucendane kuphethe uzwelonke pha e-Eastern Cape ngoku ke ngusondizawube bambile ndithi ndingowazwelonke kodwa ke ndibe ndingowabuyele ekhaya hayi kuhamba kahle ngiyazizwa insizwa mbukelo wami lapha ekhaya uma ngabe wena usafisa ukuzwa ngempela ukuthi kuhamba kanjani ngalezi insizwa hlala kanjalo nje kodwa njengamanje ngilandela intombi emnyama uthi mzala
Ngiyaphinda ke mbukeli wami lapha ekhaya ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni lwakho olithanda kakhulu ugubhu lwami uhlelo lweyiqhaza qha yebo ke mbukeli wami namhlanje ke ngaphela Sihlezi nezamaxhosa yebo kunjalo nje isiqhaza somxhosa nesiqhaza somthembu yebo kunjalo mfowethu ave ngifisa ukwazi isiginco sifundiswa ubani Isiginci ndisifundiswe yimfusi yamawele kaMamtshawe. Ekuthiwa nguKusiphendule. Kunye nomfana okuthiwa nguSinsiwe enyokeni. Kuthiwa uMakhalisa ke naye secula naye sene-album yakhe ke senelakicocwe. yeah So ke ngubona bandifundisile ngo-2011. So bamale bendifundisa nje ngoku kulonyaka ndade ndakwazi ke ngosidlalela qona manje sithengele sami. So bona nje berecorda bona ndiyazi banza uhlala apha eEast London. Ndihlale noMtshelebelo Malale Phenduka. Sipractice sobabi. yebo Bingo. kuyezwakala Magumede ke ngihlangana nabeThekwini bebeyishaya bobabili iginci oh bayishaya zakhala bobabili Okay. wasifundiswa ubani iginci Siyaveza ke lo bhutho wami isiginci ne angikwazi usibetha akoqala. Cha lo mfana ufika pha kum ndipractice abantwana bomxhenzo ne athi hey ndifuna ungena kule group ndithi mina kuye hayi fondini awusozukwazi ungena kule group ngoba kaloku apha siyaxhanza qha so le into yakhe isiginci ayizolunga but ndithi kuya no iza wena into ezakwenzeka inye andizukuyekela uwe ngoba kwindawo esikuyo kusesiphonzane uyabona apho khona kugcwele indidi zendidi andiyazi abeka kahle ngathi otsotsi yaqona so akufana selalini so ndithi kuya no inoba uhlale pha estratweni qombe hayi useless le ndiphetheyo iza pha kuthi then ke wanibona kuba ndiyakwazi ucula ngivile mosinawo yebo yes so wathi hayi ndicela ucule nami kuba apha eEast London andinawo umuntu ucula then ke ngathi ke no xa unesiginci zimbini mna ke ndiboleke esinye then umane undifundisa njengehlobo ufundiswe ngalo so ngisho ukuthi ke manje sabetha nje izistrings ezithathu ngodiwa nami eDurban yes ndandingacaba ndiyakhahlela ohlobo lakhe yes kodwa ke kulonyaka uzayo uzawunibona apha sendisishaya ngokwami ukhahlela nyana yena ehlelo hlobo ndilibawubetha mna yes kuyezwakala manje la kuMaskandi ke sendifakwa yini uMasikhande sisiwami ne kwelami icala ne yeah mina uMasikhande benkade ndimamele kuqala umnandi ngoba une message ne kwaye nami ndingulomuntu uthanda amasiko nesithethe ngoku ke uthi ufika kumfana womthembu weza noMasikhande ndamva naye uhamba ngesisinqi nesifunayo ndathi ke hayi ke ndoda kuthi andizokwala so into endifaka uMasikhande leyo ukuthi uMasikhande ndiyawuthanda uMasikhande udlulisa imessage upholisa amanxeba onzakeleyo ngoku ke ndaqomba okay nami ke uThixo xa indiphilisa nesiphiwo ukuthi ndikwazi uba uMasikhande ndiyopholisa lo manxeba mandibe kuwo so ndingene kulo hlobo ke mna ke uMasikhande kwaye ndawuthanda futhi kuyezwakala aviyo ufuna ukuneso yeah uMasikhandi wona into ebangela uba ndingene ngenise kuba ndithe ndikhula kube ndikhula ke ndisemncinci ndithanda kakhulu esangoma zikaHashe Mhlophe no mantoza ezangoma zomontuza ngoku ndabona uba ya ngoku ndandiqhela nezi zesixaxa mbiji ke ngoku yes man
ngophuza ekhemisi Yep. yabona ba amandi le nto likaMaskandi lo ba sisenze izingoma se hip hop so Casper Nyofest sibezi Yeah. kuba ke isiginqe sona senzwa pha kucengayo ingoma siphekwe pha kucengayo umuntu ufundiswa pha kucengayo so laqona okay hake maningene ngapha bayeka bangene kule lapha iqale hip hop Yeah. nakhona pha ekhaya apha eastern ndinalo wena lona ke alidlali lo mculo wami thanda ezingoma ze hip hop Oh. mina ngithanda lo Maskandi cha ke ndinalani bake asizunikwa isiphiwo ngokufanayo thina yena uzoba nesakhe nami benesakhe hayi uzwakala wena imuphi umculo omthandayo sekuvelile lapha indaba eyashela emhlophe wena ke umculo omthandayo ukhona kunzima Mdaka phi Eastern Cape nazo-ke ukhona Tata uNkebenkebe usanda Tata uNkebenkebe ukhona uNtata uphuza kukhemisi kwelicala hayi ke baninzi kwelicala washela emhlophe Tata uMtsengiseni yes kamba ikhona ingoma yakhe esisayihlelayo kuba uthe unje amabala pha kum kaTata uMtsengiseni yes uthe kumbozi xa senza umculo ukuya kwaza nebeat athi khawuza nengoma so waza nebeat that I know him man masiwele ndoda so ikhona ingoma ke ezayo esiyibhala ngawuzama ukuthi ke naye ngomnye wabantu bengimthanda yes kodwa baninzi ke abantu abanye Maskandi yes okay ake nithi gabugabi sesilizulelo lo daba okay iyakahla mbukeli uyayizwela-ke ngempela lezi insizwa ziyashaya ngempela zishaya nje into ezwakalayo into ecoyisakele ngempela uyabona ingoma indoni lapha kodwa njengamanje ke ngunikeze nangoqolotha Adela maya mato, te se lo que te win. Olivera ukoroze
fata mamba tana tamba shalla mtama saka ndo mtande mtsu zambala gala yena photo thaka manga mangonga ndongo muzawula zawuka funa ukuzali mama tana takula le mambondo lanka makhona mngani wami ngikuzwa umzimba ufule ngokuza phakathi nawo ngakhe school minister kodwa ngakhe ngibona ngemkhulu nje kuba kanje manje khona host my babu Sakubingelela sakwamukela yilo lolu hlelo lwakho ngempela oluthandayo ugubhu lwami sihlezi nezinsizwa ngempela eziqhamuka phansi isilandani lezi insizwa lezi akithi ngisho kahle bafowethu lena enye ingumthimbi le engumthimbi lena engumxhosa ngiyathanda kanjalo kuhamba kahle zihlanganise ubuciko obumnandi yes uyezwela nje into yazo ngempela kukude la ibheke khona kunjalo sithanda kanjalo uaviwe nobani ngikhumbuza nobulelani yebo bulelani sisukane madoda uyabona ke ngempela ngifisa ukwazi nje into eziningi ingane zakwethu sinizwe nishaya ingoma yendoni nixhumana kanjani nendoni ngosibodwa indoni ne sixhumelele ngokuthi nayo nathi singabanye babantwana bendoni nathi sipha kwindoni xa ifika elekenyaka sibakhona konke sayibhala lengoma kamba siyibhale ngexesha lendoni kanye ngoxa sise campini kucendane eKinginza College apho besine camp khona nabantwana bendoni base Eastern Cape kwathiwa bayi kuthi niphethe isigini khake nizama ingoma sathikele emva kwendlu wabeka umfana ile beat edlala ngenye ingoma gospel ethi inkosi sihlangene kuyo indlu yakho madoda ngiyazi kahle phela ngisayoni mina yathi ke le ngoma xa idlalwayo kwase abantwana ebebepha bendoni banyukelwa ngumoya yangathi basecaweni phela ke vele dathi ayichinje masikhangele le masifake indoni sibone bayidla kanjani mina ngomuntu otsho njalo uyidlala kanjani le ngoma uyidlala ungibhidela yebo usithi kancane ngale ndlela kankosi sihlangene
iyo ke lebo waphuzela yangathi basezayoni banyukela ngumona wendoda make siyitshintshe siyifake sikhe sidibanise uDr Mthembu le ngoma kasiyibhalanga kuba asicula ngokuba besiculiswa kuba ke besikhupha kulo moya ukuye yangena kuthi esathi no masosiyenza siqhubeke kizo kamba iyagqibezela ayiphelelanga lanto indoni sizabantu iyagqitha ibikuzama ubonisa ukuthi kumama uMthembu siyabulela ngento ayenzileyo kuba usize abantu abaninzi yabo okwesibini thina ke maxhosa sikholwe ukuthini umuntu ngathi akubhalela ingoma xa wena umoshe mna ndixa nomseni undlala ngoba nithandayo uyazi bani zawuxola ngoko kumbonisa ngale ngoma endoni ukuthi siyabulela mama into senzele yona kuba ngosesikwazile nami ukuba igroup lendivule ibuyelembo ndayivula ngo2013 ndibuya kwindoni leyo so ngizama ukuthi izindlela zombulela ngale ngoma yendoni injalo siyakuzwa insizwa ngifisa ukwazi ukuthi kwelakini Eastern Cape ukhona yini uMaskandi enimbona ukuthi umculo umsebenzele successful ebike wakhankanya ke kwabe bebemfundisile ke nje mabala oTornado babona ke ngabona sibabonayo ubangabana noko banyukile banyukile anogcoli dawo nyubagciba abanyukile kangba nathi sifuna landela kolokhono lawo lasinyuke kancane so ngangoyeka uMaskande okhoyo pha eEastern Cape enothi ke umncinci kodwa ke umdala ke kuma nothi mncinci so sifuna landela ekhondweni lakhe nguyeka lo uTornado kezwakala manje ngapha kwelakini nakhona oMaskandi bakhona abayalwa yini ngapha kwaZulu sihlaselo uMaskandi waxaba nabotho ngale khamba kanjani phela make ngiqale ndithi awukho umzi ongenazingxabano nazo Uthinyani ke ngoma awukho umzi ongenangxabano ninive kahle ngoma Eastern Cape andithi siyalo kodwa ndithi akukho umzi ungenangxabano njalo mani ngaqi uthethe so kodwa ke ubalekile ukuthi kuleyo ngxabano mayibe khona imvalo khona ukuze nizokwazi ukuphila kakuhle akwazi nje mabandla adla nomculo wakhe ungamoneli onto into obona engathi ngoku imonele masixabane siphinde sivale nje ngabantu abazalwa ngumuntu omnye kuba Eastern Cape sibanye kwaZulu Natal nebanye yabo so manje ngaxabana nodwa kwaZulu Natal waxabana nibode Eastern Cape kodwa abantu abanye baphuma imbize nenye so injalo makuxatyena makuphinde uxolelwane kunjalo kulungile hayi lensisi hlalo dabethu kulungile ngibona ke njengamanje umbukeli wami ngiyagijima ngilanda ingoma sothola ngiyabaxoxela ababukeli bami ukuthi uma ngabe uyimi ngwaseMatuba funa uhlale wazi ukuthi mangathiwa kubuzwa mina la kuzodlalwa ingoma zangakithi eMatuba mangabe ngizalwa namagagu kuzodlalwa ingoma zakithi kwaGumede makuthiwa yimi uvakashile uma ngabe kini kunamagagu ngakini kunamagagu sizodlala wona kungakho namanje kulanda insizwe ezothi ndiboleka imali ubani kanti lo ngoba usona lithi
business. Umfula nduphuza mina phuza indwala. Mawuthini naku umzali. Ngithema mzali undeni mapho nje lokho kamnandi basengxabene kakhulu. Sona lithi ke lujoyo. Thina unyakanya mfana mfowethu. Unyakanya masophusha empembu. Imfene nene. Ha. 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 Hey. Ah. Ubuka mntaka la kumageseni. Thina mathindana lapho. Landa ntwana. Shana ngapha ecaleni baba makhepho. Uthi mtheleni wami. Chafa kucofa masaladi lapho. Ha. Andichapanga. Yambona. Nansi ngoma. Masikhandi. Cho. Yebo thuluka wena. Ha. lapha ekhaya ngiyakubingelela ngiyakumukela ohlelweni lokho lithanda kakhulu ugubhu lwami uhlelo leyiqhaza qha amabhinca pi kumbe sasingaye kuba amabhinca sasingaba yini yebo kunjalo nje ngihleli nensizwa lapho yomXhosa nensizwa yomndeni ilapho nje bakithi ubulelano aviwe yebo injalo nje indaba ngitshelani mina ingane zakwethu bakhona yini ekhaya abanikhuthazayo bangobani laba abanikhuthaza ukuthi cha hlalani impela muhle lo msebenzi eniwenzayo ngisho ngoba mina kuvamise ukuthi emakhaya uthola ukuthi babuka ukuthi hawu indaba yeginci hawu uyophuza uceba wathi ushaya isiginci hawu uzoba ibhumuka yebo okanye ukuthi uyawupasa isiginqezo pasa isiginqezo yebo ngakumo ne ekhaya abazi banjani ekhaya akuthiwa kumthwa hayi enza wena cha kuthiwa lento yenzayo uyayithanda yebo lento yenzayo uyibona iphi njengoba ixesha lihamba ya lento yenzayo ujonge ntoni ngabe ujonge imali okanye ujonge unceda abantu moshela nijonge imali ziyayazi banizongxolisa so nizama ukuthi ekhaya banikhuthaza ukuthi into endiyenzayo mina ngingajonga imali okokuqala into endiyenzayo makuqala iqala ngikhokhelisa abantu ukuthi ingaba bayonezeka nangomphefumlo ingaba le nto endiyenzayo iyabaxolisa na iyabaphilisa na so indlela abandikhuthaza ngayo endlini nokuthi qhubekeke nale nto yenzayo ukuba ngabana wena iyakoneza nabantu awubahlukumezi ukakhulukazi abantwana babantu nditsho phaa egruphini ke ngoku yeah so injalo phaa endlini akho sikhalazo singenayo esithi hayi uyawupasa isigincezo ekhaya bayandikhuthaza kakhulu ngakumbi otatomkhulu bam because xa bebalisa bathi babe njengabo ukuba ithanda ingoma ya qha ke bayandikhuthaza bexela uba ke but ndisikhalise isiginci kodwa ndifunde ndiye esikolweni ndingajonge kuso sodwa ecaleni ya hamba kanjalo vele ke kodwa ke umatric sewucomplete wenza ugrade ba ugrade 11 uzokwenza ugrade 11 sewucomplete masosethi banza grade 12 lo
Oh, ngiyasibe kanjalo. oh, khamba kahle. Ningasixoxela ukuthi iziphi ingqinamba enihlangabezana nazo noma kwelakini njengabaculi bakaMaskandi zikhona ingqinamba ezenza mhlawumbe ubone ukuthi kumele ngabe umuntu kade waphumelela mhlawumbe kunento eyishodayo kanje kanje. Ningasixoxelani? Okuyiqala ukuvala indlela iba ngabantu Yeah. ukuthi ungadlala lento uyayidlala lomphelo apha endleleni ungaphumeleli nayo. Oh yeah. Yebo ikwenza lonqombe bengisayela ntoni nakulento uyabo. Phinde ke nezinye ke izigila mkhuba ezithile uyabo. Kodwa ke zonto ezo ke uba ngibani uqinile ke uyawufana nje nedada elingena emanzini livele lizivuthulule ubuqinile ke. So okwalomzuzu noko anikadibani nezigigaba ezikhulu ezibani ba ndifuna ubamba ngezantsi okwalomzuzu ndithethayo andiyazi kwixesha elizayo. Yeah. Kodwa ke bazikhona nabalidada livuthulule nje. Hayi cha shele. Ngiyakuzwa. Ave. Sawufuna umbono wakho. Yeah. Nami ndiyakubonisa ba kodwa ethubeni uhamba kwethuba kodwa. Kodwa ke besithenjiswa ngabantu. Yeah. Basithembise ngento basensibonelele babasirecord abantu ba record hip hop phayimona. Basenza but bayenze lo nto base bathi xa uhamba kweveki base badikwe. Badine sithi so bangabe sasifonela ngeweekend basiye pass your record. Yep. So ngoku yena qonda nami sebujafa kodwa bengingajafa banqonda ndiyasiyeka isikhenci. Cha benjafa nje nqonde ya kodwa usekodwa sezakho lisekhona ithembe elithi ndisezakhe ngerecord. Yep. Yabanjalo. Cha sizwa kahle insizwa. Manje yini abantu ofanele bayilindele emculweni wenu? Abantu abakulindele emculweni wethu okokuqala nje umculo wethu umixing. Oh. Uthathe ubutsha wathatha ubudala. Ndizama ukuthi kwalapha ezingomeni zethu uzabona ukuthi thanayiva le house ikhala endaweni ethile kodwa ke asiculi sibetha nje instrument qha. Emculweni wethu une message ukakhulu. Ungathuka ucafama xa usimamele eRigwin ungasibukela ngeTV ucula abantu abadala. Nozawuba ngathi xa usijongile uqombe ndibala ungena enhlizweni ndibuza uba le nto bayithatha phi. Ndizama ukuthi ke uma bakulindele abantu abathanda uMaskandi nabalandela thina kusekukhulu okuzayo. Kodwa walindele xa sesifumene i-chance or ixesha lokuthi sikhuphe i-album yethu yokuqala kuba sesinazo zimbini zinxangile qha kaloku kusafuneka iqala siqale kule yokuqala siyikhuphe iqala. Ndizama ukuthi ke iyakulanda ibisithi kunje amabala siyathenjiswa nento ezingenzeki. Bakulo nyaka siyenza i-album sigqibe ungenzeki into kulozayo sesihamba kwenye asilahlanga leya. Cha sikuba ke singabantu abathandayo ukubhala so sihleli nje siyabhala sihleli nje ingoma yenza sonza ukuthi ke ababona bakulindele ukukhulu kakhulu okakhulukazi xa sesifumene i-chance yokuthi sikhuphe i-album yethu yokuqala kwaye siyabathembisa ku-album yethu yokuqala iyawuthi sibunze kwathi kunethi indoda ibili. Hamba kahle. Ake nivele nicoshe nje bafethu ake nishaye ingoma sizwe njengoba niphethe ingoma enomlayezo.
qiqwa ziziyobise utywala nayingculaza utywala nayingculaza sekunjalo madoda sekunjalo uchamina njalo madoda indishema bayitholile mthwakazi uqangema umthemo ubhara sukhona umphako ukuthi iphuma ngabo cenene mntu ukuthi ungalungu mthinde mina uthini lapho ungakhalisi ubambe njalo uthini malala phenduka phakamisa mntu wakuthi yahamba nawe ngomeni madoda hey wangena madoda umxhosa ukuxhosa isixhosa amaxhosa singaqhizi bangibona uqhamazela kutshona njalo madoda imali lepende kumthinga ubhala umdumane ondizulanga ubobe simthana semanje umsukulu wami werhade bomthini khulu mafuza friends lethe ngibaxele nda yeliqothene madoda ngibula mgodola phezulu kwendaba seqonge madoda ngimekhona kwendaba seqonge ndenzela imanyalo eningizimu Afrika madoda hey yezimabala awu uthe madoda ngimasiyamasedo kanti ukhona Mr Mavayo hlelehlele eqaleni kwethu madoda uthini uDr Mthembu uthini uDr Biyela yenihlala apho madoda nisenza umsebenzi oncomekayo eluntwini madoda ngithile madoda asathi siphume Eastern Cape madoda ungasithini thina siphume Eastern Cape mazophuhla umculo wase-Eastern Cape madoda kwenza amasikhanda madoda Golweni Africa sithi phansi ngezenophobia Golweni Africa sithi phansi ngezenophobia Sandasha yalaba bantu Sandasha yalaba bantu sithi phansi ngezenophobia Sandasha yalaba bantu Sandasha yalaba bantu sithi phansi ngezenophobia Ibeti ingoma nithi phansi kokubukulana kwesizwe madoda utshamina njalo madoda uqengeva lo umphako ujola lo phuma ngapho kwencendane ngingathini ke ngoma uthini manje lephenduka phakamisa mntu wakuthi awu madoda ndikhona pha ye madoda ndithe masibe lembo madoda sidle ngendlebe endala inwethu umntu ngabantu madoda masikhumbule Africa belongs to all who live in it madoda kutshona njalo madoda imali lephenduka umthini ubhala umdumane madoda umsukulwane werhade lo madoda ndimephezu kwendaba seqonge memenzela umanyano eningizimu Afrika madoda Iye le ngoma lesangena ngayo eDurban soqhamuka eLimpopo madoda bebuza abantu ukuthi ithetha apha engoma nje
Ithi hayi kaloku ndikhe lapha umakhalisa mna kaloku ingoma ndifundiswa nguwe nonkosiphendula imfuzo yamana kaMamtshawe. Hawu madoda ungalingi undithinde mina. Hawu. Azor. Siyaphinde sanibingelela senamukela yilo lolu hlelo lweni ngempela nilithanda kakhulu ugubhu lwami. Kusemnandi ke kudelile kuthethu ngempela sihlezi nensizwe ezimbili sihlezi noAviwe lapha sihlezi nobulelane. Kuhamba kahle. Ngizwile ukuthi iCDN ngakayikhiphi. Yona inkampani odani nayo. Asikabi na kampani. Ngakabi nayo ikhampani. Sasiyabela nje sobabili. Yebo. Usho ukuthi sisengubhokobhoko. Hawu msuka manje. Cha uyabona nje base sinishunqeseleke ngempela phela ekhaya. Siyakholwa ukuthi ngempela izovela ikhampani ngoba bayanibuka nje abantu izwe lonke. Bakhona bazothanda lo mculo wenu bese bethi ayibafana wozana ngapha ngase studio. Banifake idudu kube khona into eyenzakalayo. Uyabona. Cha naba ababukeli benu seningayikhulumela nabo nivalelise nje ke concert bakhonselayo kodwa nibe bafishane. Bafishane nivalelise bese ke mvana kwalokho hayi. Inkosi futhi. Balandeli abathandi bomculo wethu nje mabala malale phinduka. Sisanithembisa ukuthi sizoza nawo umculo enuthandayo. Kakhulukazi Eastern Cape benisibonile ngexa besiperformela umasipala wakhona. Siyathembisa ubuya kakhulu kodwa ke uba nosupporta nani singanamandla emandleni nikwazi nani ukondleka ukumphefumulo. Kunjalo ko. Ngiyafuna. Nami ndithi nisale kakuhle nisichase emculweni wethu nisiphathe kakuhle ningabi naba ningabahoyi uMaskanda abaxabanayo bengakumbi abangapha eEastern Cape. Thina sizawuhlela isibambisano malale phenduka because ingoma siyifunde nzima sithe ukuze sibe kweqonga okubenzima bekuthi sibe lapha so siyacela nesichase. Bangaze babe necala abekho nje nibakhonzelayo. Ukhona umkhulu umuntu eva uThiz bathi nguJani Siyanda. Ngibulise pha ndibulise ke noSisiphodiko ndingamlibelanga utatami umcebisi Ntoni lentwana ezemva kwami usiphelo. Hawu madoda. Andiyazi ke imoto ngela cotive pha endlini yathi nana. Ukhonza kubana? Mina ndikhonza nami pha kusiya. Siyana. Ngiyambulisa naye pha emundi. Newe lami avela intombi encinci kamama naye ebulisa. Intombi encinci. Ayusahamba kamdlako dlama kayisisitshula somkhonto sondaba ojama nosenza ngakhona nisaleni kahle babukele emakhaya nginishiya nendona ngoba ngizohamba nenkosi. Sothole ngiyaxolisa insizwa zikhona inombolo singakwazi ukunithinta kuzona. Zokuthi nixhumane nakomphela bazonithanda abantu bazofisa ukusho lokuyana lokya nizwe nani ukuthi abantu bathandile abantu bafisa nilungisephi inombolo esinganithinta kuzona. Unganifumana mina ku Facebook ngibulelani SJ Ntoni. Isibulelani SJ okay. Ntoni. Ifana yami bayabhidakala ngu NTONI. Ntoni. Yes Ntoni. And then inombolo yocingo lonifumana kuyo ngu 078 399 4292. Okay. Yes. Siyabonga kakhulu. Facebook ukhona? Ndikhona bafumana pha basethe uAviwe. Inje mabala amaqobongwane. Inje mabala. Maqobongwane. Okay. Nayi cell number yami it is 063 it is 068 it is 9906. Okay. Siyabonga kakhulu bensizwa.
Hayi-ke iy'ntombi bakithi zale Eastern Cape zingangilibali mina ngizalwa nensizwa ufuhlufuhlu bafazi banye eduze ngoba besaba amazolo ngiyabaza bathe mpuphelana amaxhosa amahle ngizala nensizwa-ko wey'ntombi lapho sengiyaphuma-ke njengamanje ngilanda Tornado uthi ndisamthanda. Wemkhahleli ngithe khuphuka lapha enkosini nimambani ngiphethe wena kulonyaka hayi kunzima. Webabhema hayi ngigijima nazo lonyaka hayi angizwa nokuza. Usho mina uziyamdla zamkhonkodo kwamatshitshi namadongo sinjalo mangihamba nehamba yavumazela. Eziningi ziyakhala ikhohlisa amasoka zitha iqomile kanti ushamanga iqome khona la kuthi kwamjodo. Ngiyeke yami bafana musana ukuyishela ngoba vele nohlala noma ngine nonyathele emva kwethu ndizama umphele nozenyoshona. Ush sengla uthini usomnandi? Hayi mfana ombatshele lecancela ukuthi sengikhona. Awubuke nje ababhemu ukuthi ngibenzani hayi angibashaye ngiyabaphunkuluza ngithe hlala nathi lapha emakinobheni. Uthini uThando uthini uDen? Hawu madoda uthini uKhoza? Hayi mfana ngikulande khona mhlawumbe nasigijimeni wemadoda.